Semiki vipu kekumse hipaulono semi akichisha kupuno alo venjera uno kugokuluka khakulu shivenjera uno SBA ke kinye khabe maesa hepe akuchopuno alo kumse shani itehihi alo msa akem khoze uno kage khupove kemi kichimi alayem tomo mzamgale paulut kumlasha ake toi akwa ho hipau yelachishwe masa putsapi itoi za sisi mlairejem akhaka khava ena hipau ye ishi kututasha achuvai ishi kasku sentinel ganguno a alachin kuhovelo ipkeuza panketono denomination kija repm a alachin nukuhola alo ipanketono SBA ke aizito NSBA ke intomun kuma yelachishvelo ipkeuye tie pimovekeu pave kurangu kisha no kubokin shivecha ipkeu kuhupa repurke pushani ike tie kishivecha ipena peye ishi Reverend Dr. Photono kakuye pekeu lori denomination kututa ipi pepan ena tie hepoke ulokilano denomination kututa ipena hepovekine Chigito kuno lho tache kutula khivina gamplo autosopan kine URF no iputina zinebotolo no aizito ibe ajokono hubasa sijem khivla no URF ibe ajokono sasikene ige itehi tipako ye nitomon ipkeulo kkhava URF ye khivebze atachu khivebze itehiye veje SBA kentomonno tipau sasichenya cho ibu tipau golo SBA ke ntomon WSBA ke sabak hakuchobu tipau golo chenya cho ige inahu hukutulo hepojelo no aizitola akem koye fundamentalism ke ipi pipan ena tina hepo aizitola akem kono pigeuno hipa koye auxiliar registration ke ena ayekuluno denomination na panongwe Ceylon Pentecostal movement ke ipi kinkono ayekulu kikipna ijetono kitau kumwe goles berian le pikem ko Bangalore le berian le pikem ko takhuna aizola inge hipa ko fundamentalism ipan enatlehena hepopan aizola jokono hipa ko ya auxiliar registration igenyuwa khamla ipi ina huno hukutulo no hepojelo no huba kijeke ulo kilo no hota che kin lo sitim pulo huba kumza shibze hota che kutile huba kumza shimlave na shivena so iget lehen kushena cha ipkela URF koye auxiliar registration ja uno SBA American Baptist golok khamoy ibe aizton nopi igele ya ntomon le ite ntomon lo ipeve jogo no bjono hiba ko ya Bangalore lo pigem ko ke fundamentalism ke ige uno ayekulu no kututa je kishipa ko shinga ivegeso ibudle na kututa shi ipeve to ishi Reverend Dr. Photono kakuye pejo lagi tipau thoye bepan
Ishaya ayekuluno kututa ivyaye kishipu American Baptist kishisi iteuto la kisha anyi benja. Tika uno. Ena khalve jebu shari ja khalvencha. Ijam khamla jebu shiveye kiritimi kijemi alogzimi simi asasum kamtsu. SBJ hikma pek khavenja uno. Ho jeli akshopu. Shisuhurikem pek khamlai. Ijeta uno no hipawe isu sa jeb kahawai. Ipo puta da association kati shumuza acho velo kwem kukupna ske velo kimiena. Kwa un khalunjo mobudlen kushebi nyung kupulu kikile anja. Atsile ya kuna ye kuljabi irisnesha amojaga uno ku ye kulshaglo inachilanjana nyetina aspe. Yeta uno tisha ashuvenjo kumaye hipawe uno isu sa jeve po shiljaye Kasko sentinel ya lachin nukuhol jaya lo. Nye tiwi chi panje to no center ye pek khama sai pu chile mija moe. Ko ga na hotem sa pilona ahya go sa pilona kumza mlazuva je mlamla je ado so je ankola azle buga je to je amlo ide rifle je ba atulave ku je to je atulave ku je let po vechle so vechle venanje mtsimisha ikhagne esop no febula je ai lingwa ayege kuma go la chin ne peu je kuma ye kum samlai la chin ayege je la chin wo la chi kuslumo ipovin je ga uno kuma ye kum samlai na ije ai zongos ne boton to mun kuma chilam kum samla je uno hie pijo ne pije ve slow ibnyo no khonjan so